Khathesi ama-helicopter phezulu lapha lamaspota. Yazi kwakunguDisemba lingakaze lisewule ngo-77. Uyazi amaphani lamachabela kuziswazi kuphela. Kumele kungacatsheki. Silenye indoda khonapho isikhomanda eligwala njani. Ikhomanda iplatoon ethiwa nguJoshua. Ungaba mazi. Ungekafusi uJoshua. Wagcina kuZipra sengu-chief of security. Weligwala umuntu lwana. Uyazi nganatha amanzi ayesebhalwini lwesihlahla. Ngoba ingene ngoFebruary izulu liqina ukuna. Nganatha. Idariya yayilunguza lapho. Inhlanhla nje ukuthi sathi sifika ngale ku-crossing point ethi yayikhatshana. Kwasithatha 2 days ukuyafika khona. Sithe sifika ngale uJoshua la anifuthwa iligwala. uJoshua wahlathi mina sengihamba sengiyalanda amadinji. Sathi hamba. Yena-ke wachapha nge-5 liter. Alale phezu kwayo. Seyabelokuza nje. Kacwili kayenzima. Waphuma sambone sebuyile. Sebuyile lesithala sephekile. Kulokuthi athi hayi madoda siyakudlala. Yena ufuna ukuthi sidlele kwampa. Sichaphe siluka amabhunu phela ayelezitayela zokuthi bangalithola lipheka baliyekela. Yeah. Baliyekela nethi laqalisa ukucupha laphana selibuthene. Concentration low. Uzakuzwa. Khonapho mina vele noma kwase kudliwa kwami mina ngangasekho lapho vele sengihuta igazi. Inhlanhla yena lwana undoda wasibalekelayo emele izosikhomanda into yakhe leya wazothutsha khonapho nge-Land Rover. Wahlwa ngithathwa ngihambisa esibhedlela eLivingstone. Angangafa laphana. Ngangafa. So selehlekile lapho kuyadubula efollow silishow ipower udeploya nini phakathi eZimbabwe. Hayi sasingasoze siyenze khonoko ngoba ireport yakhona ngalo kungawonakala. Ireport yakhona iyabhalwa ngubani? Yeah. Ozayimela. Yikho lapho kulenkinga khona. Kumele sibuyele kodwa ke sasisikwenza ukuthi sigcine saye. Ngoba vele sasisenza ukuthi singabuya. Sibuyile. Ke uhamba abalutshwana abayathatha inhlangu. Manje labana bese besiba lengqondo ukuthi bana bayithatha inhlamvu sebebamba bona. Kwenza ukuthi naliphenduka. Uyenza ukuthi linaliphenduka. Yebo. Manje sasivule i-avenue ngapha eBotswana. Inhlamvu sasengasela problem lenhlamvu. Hamba siyacupha kuphela. Hayi siyabonana ilizwe lingalokuzo ngoba lokho ukuthi wena unjela ukuthi imbeni lokho ngicross uZambezi. So wena impi yakuqala siyothi saba leBerkeley for the first time ungena kuBerkeley kwakungaphi? iBerkeley yami yokuqala yena leyo eyagcina isenza kube le ndaba yelesono. Akusitshele ngayo up to leading to lo song. Laphana kwakulula sibila kuzange kube nzima.
kwaba nzima nje ekugcineni khonapho sesiyalahlekelwa ngama-comrades angu-2 kodwa kuBerkeley yona naleyo asazitshayela mnandi kuhle yazi utshaya nganithiwa utshaya abantu abangalambhoko Lalitshaya nakuStewart kwakutheni lize libatshaya abantu laba? no angithi ukuthi sasithi nxa sisenza ama-patrols Yeah. sathola ukuthi kule mota lapha imota le iyahamba kathathu ngeviki iyasuka ekuseni yeFolosi iye eKazungula ntambama sibuyela Yeah. Monday, Wednesday, Friday. No. Imota le yayitshaya vele. Futhi vele ingadingwa ivele yayingeyamabhunu. Kuphela nje bona babegcwele khona ukudelela khonoko. Babegcwele ukudelela ngoba indawo lezana babezivikele lezana zemagemu lezana alaphana usokola nxa ngabaphakathi lapha. So iloza iLand Rover leyi sadecide ukuthi ngcono siyeyi-ambusha bagcina baphindanga futhi bahamba ngama-Land Rover. Aye-ambusha sahamba saphela sayi-ambusha kambe singu-24 Imoti iyi-1. imoti iyi-1 Babe bangaki phakathi emotini? bengu-6 hayi singakholisi so angizange ngiyizwe mina i-return phaya hayi ngizange ngiyizwe sesisuka khonapho sathaba sedlulisa saze sarelaxa sakhohlwa lokuthi vele sisempini kade amabhunu ayeza. So lasuka lapho la Sathi suka lapho sabaleka saye eBotswana. So lale base khona? Sesile base khona le ethu eyaziwa yithi ngale real kabayazi uhulumende weBotswana kayazi ngeyethu ngenkani ngenkani ukuthi bathi basisapota ngapha bengasifuni asiloqiniso lelo hayi abaphumele egcekeni siyahlala ngenkani siyahlala kanti-ke lelo langa sibuzanga elangeni hawu mama sibini. So kwenzakalani lapho selingena eBotswana? Anti sesingene eBotswana laphana safika thina sesidrelaxela sesidlalela vele ngezikhathi sesingamanyuva siyedinga amatshwala vele hayi kusetshenziswa kanti amabhunu ayasilandela i-PDF layo nansi anti basebejwayele ukuthi bangasibamba impopho bathatha bona sebekubuyisela ngaphi eZambia. Uma usufika ngale uzakhuluma iqiniso ukuthi umpopho lokho uzakukhuluma angithi ukuthi wena ngosuku trouble bona asahle sathi hayi manje khonapho ngesikhathi sebetshaywe ngamabhunu sabalanda phela. So ungakafiki khonapha kuStewart ukuthi batshaya njani ngamabhunu, so kuhamba njani khonapho? Labana abantu kwenza so bona injongo yabo angithi babevele bejonga ukuthi bezesibamba njengoba silaphana endaweni yabo ungekho emthethweni vele. Kanti the same time sebedisturb amabhunu bafuna ukutshaya i-revenge la. Balilandelile sebelibonile ukuthi linga? Yes, sebesibonile thina saha sichitheka nomunye siyale babamba abangu-2 ama-BDF ama-comrade ethu. Nje ama-BDF wabamba ama-Zipri 2? 2 bahamba labo-ke emoteni
base bengu-17 le ama-BDF ayi-15 lama-Zipri 2 yeah ama-Land Rover amangaki angu-3 uyazi abatshaywa abantu labana batshaywa sibili ukuthi vele babe ngala chance so ngama-BDF la ayitshaya ngama-Rhodesia ngamabhunu batshaywa adubula amabhunu lana adubula kwaze kumbe kwatshaya ama-9 ebusuku so yiyo okuthiwa i-Berkeley kumbe kuthiwa i-incident lesoma yeah yiyo leyo sasibona into eziningi ngiyakhumbula eyinye savakatshelwa ngukhomanda uMabhuku manje nxa sivele seliwe khomanda wabaphezulu vele siyabe sifuna lapho kulamakhiwa khona ila yayidubula yangaphonga ukhomanda kuphele kuriye la yayikhomanda ekufront kwabo sasibaningi ngapho over 100 nanzi imota zamabhunu ebhubhude kwabantu nazi imota zamakhiwa zingu-3 imota leziyana zona zazifuna ukuya eChefunye zithe zikhonapha eChabanda eyi-1 yatshaywa yi-land mine zabe zibaleka ziphenduka zisiya ziqonde ebhubhude thina kathi ungadlula isikolo nje kwakungakabi lemizi wonke ngale kuliphani kuphela vele sasingasadingi le space sibile ukuthiwa sihle special sesifuna kuphela ukuthi umishini wenzakale lo yazi ukuthi ilanga lase litshona lapha kwakulabanye omama babegiga umuzi wokugcina nxa usuka khapho usungena iganga vele sahle sayenza kulapha ambushi imota zafika zama kubomama labana vele amalayithi ayesehlabe kithi amama labana bahle basithengisa khonapho vele imota zamabhunu zahle zaphenduka khonapho wena khonapho omunye ucomrade wayethwele ibhazuka esesenzele okunye umuntu khonapho imoto anti sezisihlabe ngamalayithi zimile umuntu ngizwa ngikuyi hluza mthatheleni mthathele ibhazuka mthatheleni wayethukile yebo wayeseyethukile ukuthi sezihlaba amalayithi bona bebasibona ngani wasibona bameleni kanti badinga information kubomama laba omama bebethengisa laphana sasizakholisa ke lapha so alibatshaya so mama laba labenzani vele azange sisondele la kuyo azange sathi hayi lokhu madoda asishiyaneni lakho asishiyaneni lakho sibili sabayekela benjalo ngoba sabona ukuthi hayi lingaqeda abantu ngefika selilolaka olubi seligcina hayi naleyo layo yehlula kanjalo so laphana sebetshayile ama-BDF laphana liyathola yini i-chance yokurevenge sebetshaya ama-BDF sarivenja sibili ngoba yikho laphana ngike ngakhuluma ukuthi sayenza i-regroup
madoda abantu laba badelela laba asibahambusheni yeah sambeni siyabahambusha la manje sabe siyabahambusha asabachaya sabachaya sithe sisuka lapho sabe following morning sathe salanda i-VDF ngokwayo labo bahle babona ukuthi abantu laba bazake bayenza into leyi ukuthi bezothutsha kithi be-armed hayi lapha kule ndaba la sasithuma amadoda angu-3 amadoda ahambani amadoda lana libatshela ukuthi hayi it's enough siyabonga sicela abafowethu lingasibona elizweni leni lokusidubula lisidubule alisuwo bantu bokusisiza lina bazama ukuthi amadoda akhangelani lathi ukuthi kwenzakeleni i-disaster athi hayi leyo ngiyanti ngiyokuzenzela ibingamelanga ibe khona phela i-disaster leyana yini elikhozileyo konke khonokho so hayi kwathiwa melelani u-Ian uyabuya usini wabuya nguye kwafika-ke sepholisha sethembisa ukuthi hayi madoda ngiyalithembisa ukuthi next time akulani nto enje ezayenzakala futhi ingani ngalani hlamvu libuye silinike inhlangu ngoba this is one enemy aluba ibingasiyo enemy yethu ngabe abayenzanga lokho abakwenzileyo so as from today well ukuthi into leyi isivumelwano ebadaleni phezulu ngayo kodwa-ke thina esiku-ground sifonani sizayekethisa vela ngeke sikwanise hayi la manje kusukisela khonapho inhlamvu ama-PDF basebesinika selikholisa liyazahambe ezambia hayi vele uyachabana lo mfula udistebhana le ngwenya hayi siyabonani elizweni elithetho so wena u-operator labo usabakhumbula kwakungobani ngiyabakhumbula ngilabo bonke oThodi labantu uThodi sasisonke bonke omakandiwa labana sasisonke kuphela sazoyehlukana mina sengisize ePlamthru bona besale eTsholotsho ePlamthru ngilabo Bruce omakanyanga so oyilari lalilonke sasisonke uyilari sasisonke so after sekuthiwa ceasefire wena inqondanga ceasefire mina ngayelima lima yesendondorwane emasendo ngayelima kwase kuhlupha into eyi-1 right madoda liyezwa amazani la kabakho kuma-assembly point bagcwele ezakhamizini into lizasilimaza phela lathi ngcono sibe labalutshwana ababe behamba bemonitha i-situation betshengisa benika i-confidence labazali ukuthi sikhona sivumelane sibili kodwa lokho kufanele kuyenziwe ngabantu esibabona bele-discipline abangasoze benyopha izinto gcine sekubonakala ukuthi kulabantu phandle nayo right ayisakwenza lokhuyana sazophambana sekuthiwa i-National Army antu yabona ukuthi thina sasingamasotsha kodwa sifundiswa ipolitiki
on the other side. So sasi-analyze izinto. Yeah. Yeah. So kwase kuthiwa National Army Yeah. kuseyabunjwa 2-1 kungakayenziwa i-election Yeah. sayala thina ngiyakhumbula saxabana khonapho ngoba thina sasisihlanganiswe nekhampani eyabuya ikhonyandwa nguMigli umfo kaMadubeko lwana. So babetraine irregular labana abantu whereby alabana babefuna ukuvuma konke hayi thina sayala sathi hayi thina ku-National Army siyahamba after election. Khathesi hayi saphuma ku-assembly point sangena iganga. Ohilary bevele behle bayala khona ukungena ku-assembly point. Saphuma-ke sajoyina nalabo Hillary. Ngathi hayi yiko kwangikhipha ku-army khonokho senidingwa. So ngesikhathi uphuma base bekwazi wake waphuma na before waphuma wakajoyina i-army. Yeah. Angisho ukuthi vele laphana kwakunzima lapha. So kuthe kunjalo bahlala phansi umdala engihome affairs. Umdala sesithi no lingabahluphi abafana laba. Mina nxa lifuna ukuthi libakwanise lithumana abanye babo, lingathuma anyone else badubulana, thumani abanye babo. Lamanje basibamba kanjalo. Bathuma umkhandla bathuma ibrigade le kaSonene ikugwayi. Iyo yabuye isizosibamba thina. Balibamba nje izibotho. Saba izibotho so thina saba ngama-first detainees e-Free Zimbabwe. Yeah. Sasingu-69 ngoba laphana basibamba basifaka ekami sasikuma-300. Yeah. Bathe sebesefa basefa bachiya 69 labana baphuma thina sasiwe wawa 4 months sewawa sakhitshwa-ke abuyele eGwayi. saya eGwayi phela asisezwani ndabona ukuthi thina sasingama-commanders alaba abantu ababesilwa lapha ekhaya. Now then i-punishment sesiyiphiwa-ke ukuthi yithi besisenza labana benjani bengabuye ngoba yithi ama-commanders. Sesiphumile ngale ukuthi hayi i-punishment isiphelile sesiya kuGwayi ngale labana ama-commanders esiwathola ngale asefuna ukuthi thina senzorana. Asayala thina sathi akulanto enjalo asisezwani sesihlala emlindini khona le mayini lana bantu alaphana kodwa-ke saphetha besi-acceptile sahola sabuya emakhaya lathi. Sibuya satshintshela eNtumbane la. Ngisuka eNtumbane-ke senisiya ku-National Army. Sengingale-ke ku-National Army ngahle ngatshaywa luvalo unkomo sebuzwa
and kwakuseyisikhathi sama-dissident. Inkomo usebuzwa ukuthi amadoda lana ayalo kwa-September elections eyayivalelwe ekamilana ngathi na umuntu sesithini futhi. Inkomo wathi mina abantu ngabapha wena. Badinge khonapho uhambe. Mina abantu ngabapha wena bakubo. Ngahla ngathi hayi ngcono ngishiye lokho. Nawo khonapho liyathi lisiya MS lilayinile uzwe umuntu ngemva kwakho uthi kuthiwa ngitshona ngihluthwa kuthiwa ngiyedinga i-dissident egangeni ngishiye elinye ngidlala khonapha. Hayi mina ngathi umuntu lo uthini. Hayi ngcono ukushiya lokho. Wabutshiya? Mina ngabe ngishiya lokho. Ngabe ngishiya. Bazama ukuyala bazama ukuthini ngathi hayi sengikhathele. So sesicina lapha umbuzo wami wokugcina ukuthi looking back at i-contribution yakho yempini and everything, ulama regrets ukuthi wahambelana empini? Kakhulu. Uba ngangikwazi ukuthi ngizayenza isileyi. Ngangihambanga. Hayi manje ngangikwazi isibili. Mina sengifuna ukulandela kuphela. Noma useyatshontsha ngiyalandela kuphela. Ayisikwakulola. Hayi ayisikho sibili. Yazi ukuthi kumele uzehlulekele. Kodwa i-playing field imele ibe normal. Lokho ukuthi abantu bazahamba begebha amagoda eground. Sebebuya kusasa sebezobukela ibhora nxa selibhampa lisenziwa kwalo sekuthethiswa ama-players. Hayi into kazibe ku-normal. Kuningi ngikhumbula eyinye undoda echilo kuze i-PK wayichiya amabhunu ayithatha. Ayichiya nga? Ubheki. Ngabe sekuhambe njani? Ubugwala. Undoda lwana kuhambushwa imoto zadlula zayala. Kungakabi isikhathi seza sekukhala imbhobho. Ambush madoda ziyaphenduka kuphela. Ambusha. Undoda lwana umuntu oyilehlayo ngebhazuka. Ebona imoto isisiza. Abebona ngani bambona. Sezama ukuthi bangacatsha kati ukunyikinyeka lokhana yiko sokumenza abonakale. Babe bembona. Abashe badubula amakhiwo. Lokungena ku-sector vele kazikangeni. Ibhasha ngoke lokhu sokunje sekunjani sesi-withdraw laphana. Kumanzi amnyama lapha. Uyabona ukuthi umanzi amnyama laphana ule ndawo amanzi abhoda ngapha amanye abhoda ngale. Phakathi lapha liganga kuyahlangana phambili. Wakhona pha.
withdraw ke madoda lapha kade sewuhambe njani nxa si-withdraw vele yena wazama ukuthi adubule nge-PK yakhe wachaya 3 shots yajema kodwa ukuthi akusayenzi uthe nxa echapha umfula anti kulezi zigodo lezi ezithathwa ngamanzi uthole sesigqibelekile sesikhanya mbijana ibhanti lokuza le-PK labe lifika liyakitsha kwamba amabhunu bayeza wathe tsutsuru umuntu wathe tsutsuru ukuthi acabanga ukuthi avule laphana achiye ibhanti phela yena wahlwa beyi-PK bayithatha bayithatha yena semele hambe eZambia echazisa hayi ukuthi impuphu yayimningi hayi ukuthi impuphu yayimningi alimnika omunye hayi ubona izitori lingulube izitori omunye walokuza ngebhazuka wachaya isihlahla seminyela esinjengensibhini le yena la yeah manje ishele ebhazuka mayingakahambi i-25 meters ayi-explode yachaya okuliminyela okana yaphenduka yaricochetha yathi yalandela i-deployment ithe njengalaphana yathola elinye yachaya yangani iyalohuza iyaqonda yahle yazonda ya-explode abantu vele azange bakwazi ukuthi sekwenzakeleni ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo undoda lwana mina-ke wayephansi wami ngambona sibili ebeka ibhazuka phansi wathatha i-AK wayikhipha imagazini wayikhangela so wahleka ngapha ziyakhala wabuyisela futhi ilokuza leya wayigaxa wayibeletha so wasukuma ibhazuka wayishiya khona nangumuntu manje amabhunu kanti badubula ngenhlamvu ezilama-chemicals into yathi nangomunye indoda ngakongwanyana uyaphila la kathesi undoda akasakwanisi ukusukuma sekumtihithi ngamagasi izilokhuyana inhlanhla yikuthi labana badubula babaleka sitholana lo muntu lwana sithatha siyafika ku-gathering point thola vele loluyana luhleli luyamiphani so lusilindele ye wena ibhazuka inga hambe thatha ibhazuka awuphangise inhlanhla amakhiwa bahle badubula babaleka wayitholi khona uyayitholi khona so amagwala ayikhona both sides yeah akula ukuthi ngathi amakhiwa engamagwala hayi akula sasilomunye indoda wayethini kungazwakala amakhiwa ukuthi amakhiwa la yamze sibhodla uphela ngiyakutshela liyagcina likhipha engxenye abangu-3 behamba laye khatshana yikho akufunayo
So kwakungasebenza ngangena kwambushi kuphela. Yeah. Umuntu njalo vele la kwambusha angazangene kadubuli. Hayi thulezwi. Hayi siyabonga ubaba umoya. Yeah. Emoyeni yethu kwengani wami soluze emoyeni ngakithi kuyamangaza singithi emoyeni yethu kwakubuhlungu emoyeni ngakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwengani wami soluze emoyeni ngakithi kuyamangaza singithi emoyeni kwakubuhlungu emoyeni ngakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwengani wami soluze emoyeni Emoyeni